video. Сега ќе го покажам мојот мечик трак. Може да убити у табору на това пак. Никак може да не промахат, ние сме махали. Са по-големи. Но kažem, sad gađaju kako živite godine. Времето, ходи. Има jedan dobar lik od muslimana, njegov je bogati musliman i kaže, sine, moje bogatstvo neće se napraviti, što se napraviti, on pronađe najviše budala na svijetu. I da budalac teško da umre stane muslimana, a ovdje na teško dukata, i ide po cijelom da svijetu da nađe najviše budala. I dođe do Istanbula i samo gledaju se redite. Što je mogu? On priđe, pogleda šta, puta na redu da se sveće glava velikom veziru, koja je prečno glava. Stavna glava na zemlji srca razvoj i sultan glasno uzvik. Ko želi da bude novi vezir? Javi se jedan. A ovo svaki da to najveći budala na svijetu. Зибери, не просто повеќе дека нам така, дека ќе се видиме со видео утре. Чао,